Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov 1 November merilis rezim Kiev melanjutkan provokasi yang bertujuan menciptakan bencana teknologi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye. Selama 24 jam terakhir, artileri angkatan bersenjata Ukraina meluncurkan lebih dari 20 proyektil di pinggiran barat laut Energodar dan wilayah yang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Serangan diluncurkan dari Marganet yang dikuasai Ukraina, tepatnya wilayah Dnipropetrovsk. Tembakan musuh dinetralkan oleh sistem pertahanan udara dan artileri Rusia. Lingkungan radiasi di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir tetap normal, kata Igor Konashenkov. Terpisah dari Kiev dilaporkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menegaskan tidak akan negosiasi sampai penjajah Rusia meninggalkan semua wilayah Ukraina termasuk pergi dari Crimea. Zelensky memperbarui informasi pihaknya terus memperbaiki fasilitas publik yang diserang Rusia awal pekan ini. Satu demi satu fasilitas publik seperti listrik dan suplai air bersih terus membaik. Хоче Росія, і ми можемо її не допустити. Підписав сьогодні 3 укази про нагородження наших воїнів. Загалом 406 бійців Збройних сил України відзначено державними нагородами. Хочу окремо подякувати бійцям підрозділів Національної гвардії України, які виконують завдання на Донеччині, виконують їх точно та ефективно, вміло захищають позиції і відчутно тиснуть на рашистів. Дякую вам, хлопці, за це. Дякую всім, хто привчає Росію до думки, що ані армією, ані терором, ані будь-чим іще Росії не вдасться підкорити Україну. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні!